Ke a bosupa bo itshwabagala dikgatsi tsa Botswana Television re di gatsa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone ke o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Mama wa bojanala o rotloediwa go ntsha maduo go lekana fela le wa ditswammung. Lephata la ditlhaeletsano le dithamo le simolola go fetola ditirelo tsa puso mo maranyaneng. Mo tsa metshameko setlhopha sa The Vultures se fengwa ke sa Sebenyane Stillwater sa go tswa lefatsheng la Aforika Borwa mo motshamekong wa botsalano. Ntselo e le la ga Thato Kgosi More yo tla renelang tsa metshameko ga re ntse re tsweletse Patricia Tshobonyane o rena ka puo ya diatla mothesong ka mogela a bodi amogele a re simolola dikgang tsa rona maphata le makgotla a bojanala a re tloditse go netefatsa gore mahama wa bojanala o a gola ebile o ntsha maduo go lekana fela le wa ditswammung seo se builwe ke motshwarela tautona re Moetemohasa kwa bokopanong jwa Hattab jo boneng bo tshwaretse kwa Maumbusheng re Mohasa o boletse fa go na le kgonagalo ya gore ditswammu di nyelele a tlhalosa gore ka jalo sabe sa mahama wa bojanala mo go ka bakanyeng tshwelelo ya lefatshe leno se tshwanetse sa lekana hela le sa ditswammung re Mohasa wa kgoletse lekgotla la Hattab sabe sa lone e seng fela mo go tokafatsa mahama wa bojanala mme le mo go tokafatseng tshwelelo ya lefatshe leno mo dingwageng tsa bone tse masome mane. Over the 4 decades, we have seen a tremendous growth in our economic activities, particularly in the host areas of Okavango and Chobe. Mo dingwageng tse masome mane tse di fetileng re itemogetse kgolo e tona mo mohameng wa bojanala segolobogolo mo dikgaolong tsa Okavango le Chobe go atolosa ditshono tsa bojanala go ta re letelela go kabakanya itsholelo ya rona le go sa ikaega thata ka ditswammong se re ka se lekang ke go thabolola mafelo a tshwana le Tsabong le Bothuli Block, and which can be a gateway to the Trans-Frontier Park and that hinterland. Those of you who know the Tulu Block will agree with me that there's a lot of potential in that area. The value and the benefits of tourism in Botswana is profound. It plays a crucial role in the country's economic stability. Boleng le maduo a bojanala mo Botswana bo akaretsa go tokafatsa itsholelo go somarela ngwao le tikologo go botlhokwa gore bana le seabe bothe ba tsenye letsogo mo go teng ka melawana ya senela ruri. The banking sector, the tourism industry and its service providers to collaborate on sustainable policies and practices. Over the past 2 months, mo dikgweding tse pedi tse di fetileng lefatshe la Amerika le lathegetswe ke bajanala ba feta phesente ya 20 mme se re neetse tšhono ya go ka oketsa bajanala ba rona to us in Africa. Lephata la ditlhaeletsano le ditlhamo le setse le simolotse go fetola ditirelo tsa puso go di isa mo maranyaneng se le tsela nngwe ya go leka go tokafatsa ditirelo le gone go bona fa puso e kgona go tsenya letseno go sena makgwere ape mothusetona wa lephata re Sean Ntlhaile o supile fa se taba lefatshe leno gaufi le mafatshe a mangwe a setseng a gatetse pele mo tirisong ya maranyane ona gape a tlhalosa fa go simoloditswe lekgotlana la National Cyber Security Strategy le le tla tlhokomelang gore Batswana ba balesegile go dirisa maranyane a re utlwa Gabriel Meriki. E re ka jaana lefatshe leno le mo mosepeleng go fitlhelela tiriso e tseneletseng ya maranyane le gone go rotloetsa seabo go a dirisa lephata la ditheeletsanyo le dithamo le semotse go fetola ditirelo tsa puso go di tsenya mo maranyaneng se e le go fa setšhaba sebaka sa go bona ditirelo le thuso ka bonako ebile go babalesegile. Ditirelo tsotlhe tse puso e tshwaraganang le Batswana ka tsone diofisi tsotlhe tsa puso simolotse mosepele wa go di rutlumolola ra di tsenya mo maranyaneng gore Motswana a o mo Serowe a o ko Tonota a o ko Mabule go bo go sa tlhokege gore o emelele o tseye loeto o ye ha diofising jaanong lephata le bagaetsho le malala a laotse go tlhomamisa gore go nne le tshireletsego Batswana ba sireletsege ga ba dirisa maranyane. Morafe o neng o tsene phuthego eo o ne wa ntsha dikgakololo le dikeletso tse ba batlang go bona di diragala tsa di-mobile networks re tabe re sena non-disclosure le bona ba re kgarakgatsa ba sa re he se re se batang after 2 years
concept ya go eno ba inetse o bone iro ke ba ba yana go a re ba bana yes a le ka o tsietsa batho gone mo Botswana yana go supara gore o ka tswa re ka di-same ka dingwe le bo 400 ka letsatsi gore le di sireletsa go le kae gone ko di rekwang teng kana hela ga di ka tshwara gone ko re ka hela re itse re motoki maka lentswe la go se tsebie re litse Mopalamente wa Sorea Western o na le pelo kidikilwe o kopile gore go netefadiwe fa mongwe le mongwe a akarediwa mo tirisong ya maranyane go sena ope o sallang ko morago diriswa e pinkiana ya mosadi e nngwe le blue ya monna dilo tse bedi hela ka mabaka gore go ne go to yanong go ta diriswa maranyane yaanong maranyane mme ga a bereke ka gore se go thata tšhabe e nna re emetseng ka kwano ga ba lekane ka itshwelelo le ka kutlwisiso le ka thuto gora gore ga ngwe re se ka ra lebala gore mme batho ba ga sore ba tshwana hela le ga re dira maranyane jana gone bangwe ba santse ba thoka gore re ba pepetetse gore re se ka ra ita re ba siile ko morago setšhaba se kopile go nna pelotelele mo dikganyeng tsa tiriso ya maranyane ka jaana puso e ikaelela go thabolola matshelo a sone Gabriel Mereki PTV News Serowe Kgosi wa bona Ngande wa motse wa Khumaga a re batswagakala le batho ba ba itseng go tlhokomela diphologolo ka bane ba tshela le tsone Kgosi Ngande a re ka go tla ka ditlhabololo jaanong ba kwadisitse lekgotla le le gwebang ka ditsatlholego la motse wa Khumaga la Ngande Trust go tsweledisa go tlhokomela diphologolo ga mmogo le go gweba ka tsone ka ditirelo tsa bojanala a re utlwe se ba itseng tebogo Motse wa Khumaga o dikilomitara tse pedi go tswa mo lehelong la diphologolo la Makgadikgadi mme kgosi wa bona Ngande wa Khumaga a re ba kgonne go tshela le diphologolo le ntswa go ne go na le kgotang gare ga diphologolo le batho diphologolo ne di le dintsi thata go heta gompieko ka gore nna ke gakolola mo dingwaga e tsame a ke setse ke le monnyane re le ko primary gore ne re kgona go apana le ditabuela gara motse le gone mengwe se bogologolo jo bokalokalo le bo 90 se ne go setse go diragala gore no o kgona bona ditau di raletse motse mo maitsibuela o ngwarang bo 7 bo 8 so re tswa kgakala re tsela le diphologolo ke sone se gongwe le mona kwa gompieko la re na le human wildlife conflict re setse ntse re tsweletse la re tshela botshelo jwa rona ja Setswana ka gore re heletse re twaela go tshela le tsone so ka tsela engwe re batho ba ile gore re ka re ra conserve re na le conservation ya go bona re kgonne go tshela le diphologolo ka tseleng tsa le mona kwa gompieko ntse re tshela le tsone Kgosi Ngande a re mo nakong eno ba thamile lekgotla la morahe le le tla thusang gore ba gwebe ka bojanala mme seo se thuse go thabolola matshelo a banni ba Khumaga re le re ntse re thabologa ka go kopana le batho re kopana le ba bojanala yana be re simolola go lemoga gore ka ntibile diphologolo tse le rona ebile re ka boelwa mo go tsone re hela le rona re kgona go nna le trust ya motse ha re tsona re registera 2015 ha le be re kgona gore re bone game park re kopa mo balentse ba re nela game park ya about 704 hectares ko bothaba ja motse ka ha so be re helela mona kwa gompieko re iliseditse mo go ebi wa agile lodge simotse go operate ka 2023 November ke yone le re tsenya letseno ka yone le ha go ntse jalo motse wa Khumaga o lebagane le dikgwetho di tshwana le thokola mebereko ka tsela ngwe re ka re ke metsane go tee ko tenyana tekana e kgakala le dithabololo yaanong re tshwengwa thata ke le thokola mmereko lehuma le lentsi jaaka go kaiwa gore kgaolo ya boteti ke kgaolo engwe le re tshwengwa thata ke le lehuma ngwe ga ne go na le gore re ka gweba jang botoka ka ditsatlholego kana ka temothuo ke gona go ngwane re bona gore e tsholelwa mo tsa rona e ka tsholetsega ka bona ko tee kana gongwe re ka ungwa tee ka boeo puso e tshwanetse ya re thusa ka maakanya ka gore le rona re na le one re na le di-trust re na le di-campsites tse go supagetse gore di hilwe mme kana we cannot go there hela be re ra thuthunsa tshwanetse gore go nne le that motivation le ditirelo le bogakolodi le dithuthuntsho hela tse e le gore di ka dira gore ditoro tsa rona re di hithelele e le rona re simole go iphetela mebereko banana ba rona ba ipereke Kgosi Ngande a re ba tshwengwa gape ke dikgang tsa bogodu jwa leruo le tiriso ya nnotagi segolo thata banana mme a ikuela mo marageng go tshwaragana go lwantsha diemo tseo mo motseng se ba etseng tebogo BTV News Khumaga
go tshosantso le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele mo palamente wa kgaolo ya Good Hope Matete gape le motshwarelatona wa temothuo Dr. Edwin Dikoloti a re nako e gorogile ya gore jaanong banni ba tshwaragane le boeteledipele ebile ba rulaganye le go sekaseka tseo tse ba ka disolang molemo mo mogameng wa temothuo ka jaana le one mogama o itshupileng fa o ka thusa thata mo go lwantsheng letlhoko la mebereko le aparetseng lefatshe leno. Dr. Dikoloti o tlhalositse se jaaka na buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Pisane kwa Morolong a rutwa Gilbert Mogorosi. Dr. Dikoloti o supile le go tlhalosa ga mogama wa temothuo o tswa go lowe e le one mokwatla wa itshololo ya magae mme le ga go ntse jalo le tlhoko la mebereko le tsweletse ka go golela pele jalo a rotloetsa gore jaanong nako e tsile ya gore banni ba inakanye le temothuo e tlhabologileng ya kgwebo go lwantsha letlhoko le go aga itsholelo. Nako itsila gore mo le go kaganyeng la go lema peo re dire le rona ka gore mebu ya rona tshwana la mahatsamang ha o ka tsewa lwantwa ya go ntsha dijo sa ntse peo mme ha re ka tsena ka mogopolo o sele wa go netefatsa gore mo magokaganyeng a dira gone mo go nang le tlhotlhwa kgolo ra go kgona dumalane gore re batla go tokagatsa go nna teng ga metsi a go nosa le go nosetsa water for production ra go dupa ha go kgonang go re ire matamo teng re ire matamo re boloke metsi didiba tse ntseng di le teng tsa go thafetse re kupile bonkwane gore ba dupe re batle didiba tse re bone gore re tlhabola yang gore re nne le metsi a go ntsha ditswa temong. Banni ba supa ha ba santse ba lela ka kgang ya tlhaelo ya matlwana a borutelo mo sekweleng se se botlana sa motse wa bone. Sickbay e hetogile tlase mongame ko Maiphitlwane Primary School ka lebaka la gone gore marutelo a tlhaela le gone ko prieleng gone e re tsenelang teng mongame ha o ka go bona ke matlhomola pelo bana ba tlhatlhagane e le ba tlase tse pedi ba le 60 mo lo bonyaneng hela le leng gore ga la tshwana ka bele accommodateile bana ba 60 bao a bana ba VTC ba bereka ba VTC ba berekang di peace job ba tla go hirelwa mo go tlenja ka ke motion wa ka o hitiswe ko kanseleng ba tla go hirelwa ha re tla re imone re itatswe le rona jaaka e le maitlamo le ponelopele mo mererong ya tsa temothuo go e dira ka mo go tlhabologileng le kelelelo ya kgwebo. Dr. Dikoloti o rotloeditse tshwaragano ya banni le boeteledipele go lemoga le go tlhoma ko pele temothuo e le yone tsela ya go tsisa matshelo le itsholelo ya sennelaruri e tlhabologileng. Gilbert Mogorosi, BTV News, Pitsane. Botswana People's Party gateletse botlhokwa jwa go rutuntsha banana gore kgolo le tlhabologo ya tologe ga mmogo le go rotloetsa maloko go bereka mmogo ka go tla ka maloko a mašwa. Se supilwe ke moeteledipele wa party Re Motlatsi Malapisi fa a buisa phuthego e neng e tshwere bošemo ga borone a re utlwe Refilwe Motube. Ka jalo banana ba kopile go bereka ka bonokopila le go tla ka metlhale e farologaneng e tla agang lekoko la banana le tla kgona go lwela ditshwanelo tsa setho le gone go tsisa pharologanyo magareng ga bao ba ba amegang thata mo lefatsheng leno. Re dile mo tota re tlo simolisa re lontsha dikomiti tsa tertiary schools sa People's Party mo dikweleng tse di kgolwane tse di ka kwana le gone tota e le go leka go simolisa Southern Region consciences gore ba simolole ba bereke mo go tsone maikaelelo to grow the organization. Re batla go baakanya banana ba rona ka gore ga o ka lebelela le moga gore Botswana People's Party e ntse e sena banana thata ba ba ne ba le active yaanong se le re kang go se dira we are trying to empower banana re ba hidi workshop re leka go ba ruta gore People's Party go tewang e emetseng so that they can prepare themselves for the coming elections of 2029. Fa a bua mothusa moeteledipele wa BPP Re Philip Bulawa o supile fa ba bereka ka thata ka go ipaakanyetsa ditlhopho tsa lefatshe tse di tla nnang teng ka ngwaga wa 2029 ka go anamisa maikaelelo a bone a party lefatshe ka bophara ga mmogo le go tla ka maloko a mašwa. Tota re leka gore yaanong People's Party e aname ka lefatshe la Botswana. I'm sure le lona you are aware of the fact that tota e ntse e kganeletse thata ko north
yaanong re dumalana gore nnyaa re tshwanetse gore yaanong re bonale e seng mo gaborone hele re sampe re tla tswa re ya le ko bo central ka maikaelelo ya gore party e gole mme yaka le e bone e a gola re setse re na le di-structura tse di nametsang mo gaborone. Botswana People's Party e solofetse go tswelela e gola ka dipalo gore ba kgone go berekela setšhaba sa lefatshe leno. Refilwe Mutube, Botswana Television, Gaborone. Modisatona wa molao le ka go sešha ya magolega yo gape le mo palamente wa Mahalape East re Augustine Nyatanga a re puso e tlhamile dithulaganyo di roba bobedi tse ka tsona magolega a tla rutwintshiwang gore ba nne le boikarabelo pele fa ba boela mo setšhabeng. A re ka puso e ntšha e ikemiseditse go diragatsa ditshwanelo tsa batho ke ka moo e berekang ka thata gore le ba mo dikgolegelong ba fetoge. Theremakgweng wa bega. Puso e gatelela thata ditshwanelo tsa batho ka e dumela gore batho ba tshwanetse go tsewa ka tekatekano se se akaretsa le magolegwa ka gore e re lentswa ba le mo dikgolegelong ka ntlha ya melato e ba e dirileng go dumelwa gore ba tshwanetse ba fetolwa boitsholo ka jalo go na le dithulaganyo di roba bobedi tse di thametsweng seo. A dikgolegelo so se se tona se ba tshwanetseng gore ba se dire ke go aga magolego ba na le mananeo a ka go sešha a heta borobedi ba e leng gore ba na le melato ya tšhakgalo ba biditse ba ne ba lwa ga o tsena ko wa rutwa ga e le gore no o lathile ngwana ga o tsena kwa o rutwa ka positive parenting ga e le gore ke mathata a bojalwa ga o tsena kwa ba na le programe ya alcohol substance abuse maikaelelo le gore ba bankanye motho gore re ha boela mo setšhabeng e nne motho o na le maikarabelo. Boeteledipele jwa motse le jone bo dumela gore dikgotlatshekelo tsa mo lefatsheng leno di tshwanetse tsa okediwa ka jaana seo se ka thusa go fefosa ditsheko. Ke rile le toko kgae mo ke minister o le o bona murder case le di rape tsa bana ba banyenyana ke di khansedi very sensitive thata. Akanya gore a motho a se file 15 years a bola ile ngwana ga a ba tisiwa go gonna go nyakana motho o se file ka molao ra dumala le molao jaanong ngwana ke gae good moment a o ta mo eteleditse he ke akanya ngwana ke pi ya go lo mo a go leve sen di high court di tshwanetse di gagamatsa banni ba motse le bone ba ne ba ntsha maitemogelo a bone. Ke kopa gore mo dikgang se tsa tola molao e ka tswa ile o hehela o ile gore o teng a di kgaogangwe ka bokete ja tsone le nako e di sekwang ka yone go dira jalo ha ile gore gongwe kgang ke kgang hela e lekaneng thupa kana e lekaneng a diragadiwe go sena mo ile gore gongwe motho ta go tsaya dikgwedi tse 3 repetso ga setsa bata gore ke ta go seka le masupi kae ke botsa gore ha ke le motho ke tshwana jaaka le mpona le ntibile ka matho ka ha seemo se ke leng mo go sone mme anong ya re ha setse a ntse a tshwere ditsa gagwe ka go bona gore hana boitiro o hedile mata wa go ta batho hela ba ba nang le maroka ba tswa ko ba tswang teng ba mo amoga gone botshelo jame ke le motho yo ke ntseng jalo ke tshela ka botshelo jo go ntseng ja mo lehatseng la Botswana. Mothusatona o tla tsamaya mo dikgaolong tsa lefatshe leno ka maikaelelo a go ruta setšhaba ka ditirelo tsa lephata la gagwe gore se nne le dikitso tse di tetseng ka tse di amanang le tsa molao. Theremakgweng, BTV News, Matshumo. jaanong re lebetsa mafatshe a sele tona mafatshe a sele kwa Amerika Marco Rubio o netefaditse go bewa menwana gape o marumo hatshe magareng ga mafatshe a Democratic Republic of Congo le Rwanda e tla tlhofofaletsang lefatshe la gabo go beeletsa mo mogameng wa ditswammung kwa botlhaba jwa DRC tumelano e
maikaelelo a yone ke go ritibatsa dintwa tse di eteletsweng pele ke batlhabani e ntseng e paledisa kagiso le dipuisano go simolola ka bo 1990 mafatshe a DRC le Rwanda a solofela gore tsereganyo ya lefatshe la Amerika le go beeletsa ga lone go tla ba bulela dikgoro le ba mafatshe a bophirima seemo se se tla thusang go tsosolosa itsholelo lefatshe la Congo le lone le eteletse pele mo kepong ya ditswammung jaanong a re go tsa metshameko Thato Kgosimore wa eme sentle ke a go leboga jalo lebile sa moka matlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana Tonight a re bepego e di gogang kwa pele setlhopha sa setšhaba sa motshameko wa rugby the Vultures se fentswe ke sa Sibanye Stillwater go tswa kwa lefatsheng la Afrika Borwa ka dintlha di le 12 go tse supa mo motshamekong wa botsalano o neng o tshamekelwa kwa mabaleng a rugby a Warwick Park ka Matlhatso pego ka go rata moeng motshameko o neng o tlola ditlhase o simolotse ka mašetla ditlhopha tse pedi di sa batle go letlelela sepe go bona sebaka sa go ka latlhela nno fela setlhopha sa Sibanye Stillwater sa ntsha tlhogo bano sa penalty ka Isaac Smith motshameko o na le metsotso e le 12 o sena go simolola nno yo ya ba fa dintlha di le 3 mme ba boa ba ipoeletsa bano sa try go isa motshameko bokhutlong setlhopha sa Sibanye se eteletse pele ka dintlha di le 10 go lefela la the Vultures khutsong ditlhopha ka bobedi tsa tswelela ka go dira bontle mme setlhopha sa the Vultures sano sa Convention ka God Knows Mavara go kwadisa dintlha tse 5 the Vultures ba ipoeletsa gape motsotso ise gope bano sa try ya bobedi ka Brandon Wenzel seo se isa dintlha tsa bone kwa go bosupa fela ga go sa lekana motshameko ya bokhutlong setlhopha sa Sibanye Stillwater e le bone ba fenye ka dintlha di le 12 go tse di supa tsa setlhopha sa the Vultures bakatisi bo babedi ba supile fa ba itumeletse motshameko ebile ba ithutile go le gontsi mo go one I thought we played very well. ke dumela gore re tshamekile sentle re ne re tshameka le setlhopha se se neng sa tshameka mo sejaneng sa lefatshe ke batshameki ba ba duelwang fa rena re santse re ithuta re lekile ka bojotlhe ebile ke itumelela ka fa basimane ba tshamekileng ka teng And yeah, I'm very impressed. I'm very proud of the boys. I think technically we were fine. I think we need to work on our line out a little bit more. Also, just our ball handling needs to be a bit better. It's just the team hasn't been together for very long. We've only just had a week's training. So we just need to spend more time together. What started the game also for us was the foundation. Ke ne ke itse gore motshameko ga ona go nna motlhofu mme re itumeletse ka fa re tshamekileng ka teng re bone sebaka sa go nosa di-penalty mme le kwa morago re ne re eme sentle And then from there, the backline could have done that they play. But also must say the force and the defense at the backs, because we were in trouble a lot of times. mo metshamekong ye mengwe e tshamekilweng mo letsatsing leo Gaborone Hawkers e phadimotse UB Riders ka dino di le 22 go lefela go rata moeng BTV Sport Gaborone fa re tswelela mokatisi wa pele wa setlhopha sa the Zebras Stanley Tshosane o kailwe le motho yo neng a letlhaga e bila le pelo kgale mo tirong ya gagwe ya bokatisi jaaka e le mongwe wa bao ba thuseng kgwele ya dinao ya lefatshe leno go gola fela thata Braston jaaka na itsege mo mererong ya kgwele ya dinao ebile e le ene mokatisi wa ntlha go isa setlhopha sa setšhaba kwa dikgaisanyong sa AFCON 2012 o tlhokafetse ka la botlhano phakela morago ga go lwala Kgomtswa Sefako wa latela Mokatisi Tshosane o diretse lefatshe leno ka botswapelo mo go tsa kgwele ya dinao e nna ena mokatisi wa ntlha go thusa the Zebras go iponela phata ko sejaneng sa Afrika sa 2012 e le lantha mo ditsong tsa lefatshe leno katego ya gagwe ga se ya setlhopha sa setšhaba fela jaaka a togetse mothala kwa dithopheng di tshwana le Matebejana Gabane United Mogodisano Fighters ga mmogo le BDF 11 The love for football so hantsa hula ba tsena mo sesoleng after his secondary ba tsena mo sesoleng hantsa le mo sesoleng now because he had love for football ke ba simolla ba mmona gore motho ka go thale mo football we need to
put him in the world of football. Aleko Francis Town under Botswana Defence Force. Like Botswana Defence Force coming here from 1977, but they're not in the 80s, late 80s. Hans Aleko, the other colleagues in the army more Gaborone were wondering, best thing Arimutsenko of Francis Town come to Gaborone to come and form a team called Botswana Defence Force 11, BDF 11. Then he came down here and he formed the Botswana Defence Force 11. So because of his nature of the job, armed forces, there's not so much discipline. He was already a disciplined man. And he loved soccer so much. So all the boys that he was recruiting was making sure they go through a disciplinary process. Appreciating when they play for BDF 11, you must be well disciplined. Ba ba berekile le ene ba mo lemoga ka bopelokgale jwa gagwe le go dira ka nata go thabolola kgwele ya dinao. Ha ke le moeteledipele wa Mogodi Thosane Fighters ke chairman mme le assistant coach ya Bright. The likes of Bomogori ga bana mo they were groomed by him, le Major David Bright, le Colonel Stanley. Me bana ba mo na inetse mo sengwe se sa na se dira na dira go tswa pele. Go sole na bereka mo di office ko finance office. Me bana ba mpolela di report tsene di go gonna ka ene di spile mo tsholo o dira tiro go tswa pele ya finance. He was talented in coaching. Coaching one very talented. One itse gore you cannot attack leaving your defense open. He was more of defensive. Senere se mo rutela go soling. Rutela also to defend your territory before you attack the enemy. Jano ki dilo tseleng ra di rute go soling. There is a Ellen battle e leng gore wa attack enemy high in the position. O bona gore wana you are well defended go morago. Jano Stanley na dire se tactics tsone tseo mo le go kwa tsamaelang teng. Na itse gore go gone gore o henge go make sure gore people are secured, because how tsena go teng kwa enemy go tsena go morago it's going to destroy you, and how go go the tell us na se. So Stanley was very keen and was a talented coach here. Melaetsa kgomotso e tsweletse ka go tshologela go tswa ko batshameking ka go farologana batsamaisi ba kgwele ya dinao ga mmogo le barati le balatedi ba kgwele ya dinao. Dithulaganyo tsa phito di santse di tsweletse go ka robatsa mogaka yo wa lefatshe leno. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Mogoditshane. Fa re tswelela mo motshamekong yo sa tswang go fela wa tikologo ya ditlhopha tse di lesomele borataro setlhopha sa Holy Ghost se iponetse phatla kwa dikwata final morago ga go fenya sa notwane ka no e lengwe go lefela no eo e tsene ka kabelo babusi motshameko tsamaile metsotso e le 63. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa re re kopana gape ka nako ya boherapongwa ga ketla ka tse dingwe tsa metshameko ka sena sebaka re ikgata motlhala re ikgakoletseng le digoga kwa pele. Mama wa bojanala o rotloediwa go ntsha maduo go lekana fela le wa ditswa mmu. Lepata la ditlhaeletsanyo le ditlhamo le simolola go fetola ditirelo tsa puso mo maranyaneng. Mo tsa metshameko setlhopha sa The Vultures se fengwa ke sa Sibanye Stillwater go tswa lefatsheng la Aforika Borwa mo motshamekong wa botsalano. We tsotsana kwa bosipa re di baya khutlo temfa ke go lebogela go ntse o tsweletse boitiselo rona thulaganyo ya Family Feud ya latelana le re tla bonana moragonyana. Motopi Makaramabedi Road will help bring developments to the two villages. A collaboration between private sector and the government.